Nah iya itu kak. Wih saya kak. Tembak ke tembak. Kakak main HP terus, bukannya belajar? Sebelum mulai, kue dulu. Kue dulu ya. Assalamualaikum, kakak pulang. Halo kakak. Baru pulang sekolah ya kak? Iya, abis les juga tadi dek. Main game yuk kak. Bentar ya, nyimpen tas dulu. Nah iya itu kak. Wih saya kak. Tembak ke tembak. Kakak main HP terus, bukannya belajar? Oh no! Lah, kakak tadi belajar 3 jam. Terus les 2 jam. Baru aja main HP mah. Tadi 5 jam kakak ngapain dong ya? Kurang cilok itu kak. Huh?